Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Биздин каналга жазалаңыздар жана лайк басыңыздар. Жана көптөгөн алакала видеолорго күбө болосуздар иншалла. Rajab ayında turabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ıyık aylarga kirgen mezgilde Allahümme barik lana fi Rajab ve Şaban ve bellighna Ramazan. O jaratkan oşul Rajab ayını, Şaban ayını bizge berekeli kılgın. Bizni Ramazan'a jetkirgin dep dua kılçu deydi. Bu 3 ıyık aylar biz için öte manülü aylar eken. Takka aytkanda Zinnul Musri degen çoğun alımzat aytат. Rajab ayı bu soğuktordu üröөнү себип ayı deydi. Al endi Şaban oşol ürөөндүн сугаруу ayı deydi. Ramazan bolsa oşol soğuktordu жыйнап alуу ayı deydi. Kimdin Rajab bolboso Şabanı bolboyt deydi. Şabanı bolbogondун Ramazanı bolboyt deydi. Oşol үчүн урматтуу bir tuganlar Rajab'tın bütüşüne dağı az vakit kaldı. Mundayça aytkanda bu ayda öte ıyık keçelerden birisi bolgon Meraç keçesi var. Buna aslında bir kança günden keyin Meraç keçesi gelir. 26. Rajab'tın 27'sinde ötken keçesi bu Meraç keçesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilgen en çok mucizelerden biri oşo Kur'an bolsa Kur'an'dan keyinkisi oşo إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mana okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den nasıl soğukturdu. Vardık Peygamber Allah'ın Düşmanlar hareket kılacak. Her kanday jardamlar menen siz menen bizim uşul yaşlarımızды azgırış maksatında. Mana uşul kelечегибиz, mana uşul baldarız üçün kalgan ömrümüzdü şular üçün arnaylı. Şulardan kelечеги üçün, ilimli bolus üçün, bilimli bolus üçün şular üçün arnaylık. Şular üçün dua kılaylık. Can amanat erten kelip kalgan bolsa anda keç bolup kalat. Mana ошондуктан meşitingizler kut bolsun. Meşitingizler daim cemaat menen tola bolsun. Medreselerge talabeler jata turgany jatıp, kattay turgany kattap, okuy turgan şul jaştardy şul jaka jönötө turgan ata-eneler. Ata-eneler sizlerden surany jönötüңүздөр balдарыңызга. Allah subhanahu wa ta'ala aytılgan masalalarga amal qilishlikni nasib qilgan bo'lsin. Çok rahmat. Baş mamhatimiz Allah Taalam işlerinize iyilik versin. Sizin de ballarınız, kızlarınız daima özünüzde elge jutqa hizmet kılgan, Kur'an'a imanға hizmet kılgan insanlardan olsun. Urmаттуу atalar, avalar, apalar bizdin ayda öpөттөн manga жерге келди. Атайып куттуктап, ушул мечиттин ачылышына бир ыраазы сөз айтып келейин деп келиптир. Келиңиз. Assalamu alaikum, урматтуу Борбош айылынын тургундары. Бүгүн аябай жакшы күндөр болуп жатат. Мына өзүбүздүн мына шы көчөбүздөгү жаңы мачитибиз курулуп бүттү. Ошо сиздерди баарыңыздарды куттуктап, ушу жаңы мачит менен ушу мачитибиз жакшы жаштар тарбиялаган
имамға шақырған жақсы мәжілістерден болсын. Анан айлық өтөзіміз келіп қалды. Мен ошоның атыдан бізге демеушілік қылған, шу мәжіліске демеушілік қылған кишилерибизди кичине ыраазычылык кат жазып келгиле ушуну тапшырып коюуга уруксат этесиздер.